Mintirho, ku avanyisa ka 28. Ku te loko hi ponile hi ndlela yoleyo, hi byeriwa leswaku xihlale xa kona xi vuriwa Melita. Vaaki va xona va hi komba tintswalo leto hlamarisa, va hi amukela hikwerhu, va ri karhi va hi tshivelela ndzilo lowukulu, hikuva mpfula a yina naswona a ku ri ni xirhami. Pawulo a vungavunga swihlahlana a lava ku swi hoxa endzilweni, kambe mhirhi yi huma kona hi ku twa ku kufumela yi tsondzela voko ra yena. Loko vaaki va xihlale va vona nyoka leyi yi ri karhi yi lengalenga evokweni ra Pawulo va byelana va ku, munhu loyi i mudlayi hakunene. Hambiloko a ponile ematini, tilo a ri nga pfumeli leswaku a hanya. Kambe Pawulo a dzudzela nyoka endzilweni a nga vavisiwanga ni kutsongo. Vona a va langutela leswaku u ta pfimba kumbe a hatla a wela ehansi a fa. Kambe loko va languterile nkarhi wo leha, va vona leswaku a ku humeleri nchumu xo hlamarisa eka yena. Kutani va hundzula miehleketo va ku, munhu loyi i xikwembu xin'wana. Kusuhi ni xivandla lexi a ku ri ni masimu ya ndhuna ya xihlale leyi a va ku i Publiyo. Munhu loyi a hi amukela swinene, a hi rhurhela endlwini ya yena masiku manharhu. Kambe swi kumeka leswaku tata wa Publiyo a etlerile, miri wa yena wu hisa ni ku khomiwa hi le ndzeni. Pawulo a nghena ka yena, a khongela, kutani a n'wi tlhandleka mavoko a n'wi hanyisa. Loko mhaka leyi yi humelerile, vavabyi van'wana lava a va ri xihlaleni va ta va hanyisiwa hinkwavo na vona. Va hi fundza hi ku humesa tinyiko to tala, kutani hi siku hi sukaka, va hi longela na leswi hi nga ta swi lava eriendzweni. Loko ku hundzile tin'hweti tinharhu, hi famba hi nga lava yo huma eAlexandriya, leyi a va ku i ya swikwembu swa mahahla. A yi hetile vuxika yi ri exihlaleni. Kutani loko hi fikile eSirakusa, hi xwa masiku manharhu kona. Loko hi huma kona, hi lulama ni ribuwa hi ku hi ya fika eRegiyo. Hi siku leri tlhandlamaka, mheho ya le dzongeni yi pfuka. Kutani hi masiku mambirhi hi ya fika ePuteyoli. Kona hi kuma vamakwerhu lava kombelaka leswaku hi xwa masiku ya 7 na vona. Kutani hi mukhuva lowu hi ya fika eRoma. Loko vamakwerhu va le Roma va twa leswaku ha fika, va ta ku ta hi hlanganisa entsendzelweni wa Apiyo, laha ku vuriwaka tihodela tinharhu. Kute loko Pawulo a va vona, a khensa Xikwembu a tiyisa mbilu. Loko hi fikile eRoma, Pawulo a pfumeleriwa ku va na yindlu ya yena etlhelo, a tshama ni socha leri n'wi rindzaka. Endzhaku ka masiku manharhu, Pawulo a rhamba lava nga vakulukumba exikarhi ka Vayuda. Kute loko va hlengeletanile a ku ka vona, vavanuna va rikwerhu, hambiloko ndzi nga endlanga nchumu ku dyohela tiko kumbe mikhuva ya vatatana, ndzi bohiwile eYerusalema kutani ndzi nyiketiwile emavokweni ya Varoma. Loko va ndzi vutisile, va lavile ku ndzi tshunxa hikuva a ndzi nga endlanga nchumu lowu faneriwaka hi rifu. Kambe leswi Vayuda a va ala sweswo, swi ndzi bohile ku kombela ku avanyisiwa hi Khezari, hambiloko ndzi nga ri ni lexi ndzi nga mangalelaka tiko ra rikwerhu ha xona. Hikokwalaho ndzi mi vitanile leswaku ndzi ta mi vona ni ku vulavula na n'wina, hikuva ndzi bohiwile hi nketani leyi hikwalaho ka loyi Vaisrayeli va n'wi languteleke. Va ku ka yena, a hi si amukela mapapila yo huma eYudiya lama hlamuselaka timhaka ta wena, hambi va ri Vayuda va ka hina. Na un'we wa vona a nga tanga ku ta hi vutisa kumbe ku vula mhaka yo biha ehenhla ka wena. Kutani hi fanele ku twa miehleketo ya wena u yi vula hi nomo wa wena, hikuva loko yi ri dyondzo leyi yo hambuka, ha yi tiva leswaku ya ariwa hinkwako. Va n'wi vekela siku, kutani va ta ka yena va telenyana endlwini leyi a tshama ka yona. Pawulo a va hlamusela ta mfumo wa Xikwembu, a ti tiyisa hi vumbhoni bya yena, a ringeta ni ku va kombisa ta Yesu hi ku hlaya enawini wa Muxe ni ka vaprofeta, a vulavula kusukela nimixo ku ya fika nimadyambu. Van'wana va khorwisiwa hi marito ya Pawulo, kambe van'wana va ala ku pfumela. Va suka va nga twanananga endzhaku ka loko Pawulo a va byerile rito rin'we leri nge, moya lowo kwetsima wu vurisile kunene loko wu vulavurile ni vatatana va hina hi nomo wa muprofeta Esaya wu ku, famba u ya byela vanhu lava u ku, ku twa mi ta twa, kambe a mi nga twisisi, ku vona mi ta vona, kambe a mi nga vonisisi. Timbilu ta vanhu lava ti tlanyarile, va ti pfale tindleve ni mahlo, leswaku va nga ha voni, ni ku twa va nga ha twi, hambi ku ri ku twisisa va nga ha twisisi, ni leswaku va nga hundzuki, na mina ndzi nga va hanyisi. Loko swi ri tano,
Swi tiveni leswaku mahungu ya ku ponisiwa hi Xikwembu ma rhumeriwile vamatiko, vona va ta ma yingisa. Kute loko Pawulo a va byerile sweswo, Vayuda va famba va ri karhi va kanetana hi matimba. Pawulo u hetile malembe 2 eRoma, a ri ni yindlu leyi a humesa mali ku tshama ka yona, a amukela hinkwavo lava taka ka yena, a twarisa mfumo wa Xikwembu, a dyondzisa ta Hosi Yesu Kreste a nga chavi nchumu, naswona a nga siveriwi hi nchumu.